Shubor nakaslem jong unong san hima. Kasenjuk kiseng samla shnong hakakat artrik unai weng arajar arpusau kalalit ban ajin kershani ki samla puli ki basyong yaki ha ke skul ba nehu ha pelau ke Jakarta rekam jong vice chancellor jong kene ke skul ba haba ajin kren nakaliang ba ban pendap yang nong se general secretary jong kaseng ulong ba kaseng kawan ka wei ka ban kershani ki samla puli ban ka por ki nong hikai nehu bat ki samla puli ki jumi man ka por ban ado neng kong ha ka por ba thung yu vc kala thung da ka jing bakla namar umpat don ni kata ka jing nang jing tip kum vice chancellor shushu la ong ru ba halor kani ka sinjuk kala pha da ka dor khas shaka president jong kari ka Draupadi Murmu Ini dan hang ni nak kalian juga sinjuk kisah sama senang. Orang hang ni dan yang wakil chairman juga Shillong City, dan chairman juga Shillong City, wakil chairman juga Ribuhai, kunjung di wakil chairman juga Central Body, Banga di General Secretary juga Central Body. Tidak mata kilat harga jingwan juga kita sih ni. Kejengwan jungi hi nak kalian kisenjuk kisah sama senang idan bitik kau kasur hi ban kerja niki kalau kajing bom visi hi ngang ba ngadu ni kang hi nilai i haki news nilai i haki lingba ki ngai kai jong nihu na pok meta ubju mi student nihu su tinggal i ba nadu bathung ni kang hi yo ni visi ba thung da kajing bakla namar ba nang beli ba thung da jing bakla namar dei lagi pet kapan nanti di bakadu do kemudian experience halor academic excellent kemudian experience te kemudian adu nang tala bakla lupa te kemudian undron ni kaptan ini sekolah ba te kumjuru lagi ya katuka isu butung form ya komiti rajong dalam form komiti rajong kemudian latung bika baman te kemudian Amit Gupta beri deputy registrar itu ngasih tung kumtu kalau lagi gini berokat lang kejing so kaya nak kalian juga kan semua persanan. Kaji keren juga buat presiden juga nih. Kaji keren juga bagi presiden juga nih. Tolong ba, mindan lang kaju kasur, mindawa, yang vice chancellor hi bang Hiar Sukino, mindan kam sudah dikibigi lat kilang tinggi kuat bayu bang Hiar Sukino, tahi. Di sakawai ngapen semua si presiden jongka ni usu ba nakaliang kisenjuk kiseng sama senang in pak kadorkas sang presiden juga India kalau juga ni isu di berkunjung ngakran ya ni kalau juga jingskap minti jongka sarkar juga state government concern minister education minister chief minister balik umsim kiai ni isu imat ba badan ke election Chapel Garau Hills tegada umsimnya dan masuk ba nakaliang ni jongka government ke di bercimpiak